mateka y'isi hari ikintu kimwe cyagiye kigena uko isi ihinduka. Si amafaranga, si politiki, ahubwo ni igisirikare. Muri uyu mwaka isi iri mu gihe kidasanzwe, aho igihugu gifite imbaraga nyinshi aricyo gishyiraho amategeko. Hari ibihugu birenga 190 ku isi, ariko mu by'ukuri ntabwo byose bingana. Hari ibihugu 5 gusa bifite ubushobozi bwo kugera aho bishaka hose ku isi. Bifite ubushobozi bwo gutsinda intambara iyo ari yo yose. Bikoresha miliyari nyinshi z'amadolari buri mwaka mu ntwaro. Ku mwanya wa 5 ni igihugu kidakunda kuvuga cyane, ariko gifite intwaro zishobora guhindura amateka. Kikagira kandi abasirikare bafite discipline idasanzwe. Ku mwanya wa 3 igihugu gifite nuclear nyinshi kurusha ibindi byose ku isi. Ariko ku mwanya wa mbere ni igihugu gifite igisirikare na bijuti y'ibingibi byose ubishyize hamwe. Uyu munsi tugiye kureba uko ibihugu 5 bya mbere ku isi birutanwa mu mbaraga za gisirikare kuva ku wa 5 kugeza ku wa mbere. Kandi numara kumenya uwa mbere urumva neza impamvu isi yose mutinya. Nk'uko bisanzwe kandi mugiye kubana na Ndayishimiye Jean Claude. Ngira ngo mbonero kukubwira ko nimba wifuza kwamamaza mu biganiro byacu, watwandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero iri kuri screen yawe. Gupima igisirikare gikomeye ntabwo ari ukubara imbunda, ahubwo ni ukubara ubushobozi bwo gutsinda intambara. Reka tubanze twumve neza. Ni iki gituma igihugu kiba igihangange mu gisirikare? Ikintu cya mbere ni budget ya gisirikare. Igihugu gifite amafaranga menshi gishobora kugura ndetse no gukora intwaro ziremereye. Muri uyu mwaka hari igihugu gifite budget iruta iz'ibindi byose hamwe. Ikintu cya kabiri gituma igihugu kiba igihangange cyane mu gisirikare ni money power. Ingabo nyinshi zisobanura ubushobozi bwo kurwana igihe kirekire, ariko si umubare gusa, ni training ndetse na discipline. Ikintu cya gatatu gituma igihugu kiba igihangange mu gisirikare ni technology. Mu by'ukuri intambara z'uyu munsi ntabwo zisa n'iza kera. Drones, satellite ndetse na artificial intelligence nibyo bigena intsinzi. Ikintu cya kane kigira igihugu igihangange ni nuclear power. Iyo igihugu gifite nuclear nikiba gikeneye kurwana igihe kirekire, intambara irangira mu masegonda. Ikintu cya gatanu kigira igihugu igihangange mu gisirikare ni global reach. Igihugu gikomeye si ikirinda imbibi zacyo gusa, ni ikigeraho gishaka hose ku isi. Dushingiye kuri ibi byose reka dutangire urugendo rwacu kuva ku mwanya wa 5 kugeza ku wa mbere. Ku mwanya wa 5 hari igihugu benshi batatekereza ko kanya. Icyo gihugu nta kindi ni France. France ni kimwe mu bihugu bike ku isi bifite intwaro za nuclear kandi zikaba zigenga. Ibi bivuze iki? Bivuze ko France ishobora gufata icyemezo cyo gukoresha nuclear itabisabiye uburenganzira uwo ari we wese. Kandi nanone ikaba mu bihugu bike bifite nuclear triad. Ese bisobanuye iki? Bisobanuye ko ishobora kurasira nuclear mu kirere, mu mazi no ku butaka. Mu kirere France ifite indege z'intambara zigezweho cyane zizwi nka Rafale. Izi ndege zishobora kurwana, kurasa misile no gukora missions nyinshi icyarimwe. France kandi ifite submarine zihora mu mazi. Nizigaragara ariko zifite ubushobozi bwo gusenya igihugu icyo ari cyo cyose mu masegonda. France kandi ifite bumwe mu bwato bukomeye cyane ku isi. Iyo aircraft carrier yayizwe nka Charles de Gaulle. Iyi niyo ituma France ishobora kohereza ingabo aho ishaka hose ku isi hatitawe ku ntera. Ariko imbaraga za France ntabwo zigarukira ku ntwaro gusa, zigaragara no ku isi. Mu myaka myinshi France yagize influence ikomeye muri Afurika. France yagize influence ikomeye muri Afurika mu bya gisirikare no muri politiki. Ni igihugu gito ariko gifite igicucu kinini. Mu gihe cy'intambara France ishobora kuba itavugwa cyane, ariko iyo ivuze isi yose irayumva. Ariko nubwo France ikomeye gutya, haracyari ibihugu 4 birusha imbaraga. Mu gihe tumaze kureba igihugu gifite experience z'intambara z'igihe kirekire ziturutse ku mateka, noneho twinjiye mu gihugu gifite ikintu kimwe gituma isi yose igitinya. Iyo ntwari ikomeye rero y'icyo gihugu nta yindi ni umubare w'abantu. Icyo gihugu nta kindi ni Ubuhinde. India ni kimwe mu bihugu bifite abaturage benshi ku isi. Abaturage bayo barenga miliyari 1, ariko ibyo ntibihagije. Iyo igihugu gifite abaturage benshi kiba gifite ubushobozi bwo kubahindura ingabo. Muri uyu mwaka India ifite ingabo zirenga miliyoni n'ibihumbi 400 ziri mu kazi, ariko iyo wongeyeho reserve force zirenga miliyoni 5. Mbese ibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko mu gihe cy'intambara India ishobora kuzamura ingabo mu buryo bwihuse cyane. Si ingabo gusa, ni umuyaga w'abantu. Mu myaka yashize India ntabwo yari mu bihugu byitwaga ibihangange mu gisirikare, ariko ibintu byarahindutse. Muri uyu mwaka India ifite budget ya gisirikare irenga miliyari 80 z'amadolari, kandi buri mwaka ikomeza kuzamuka. Bivuze ko India irimo kugura intwaro ziremereye, guteza imbere tekinoloji yayo ndetse no kwiyubakira ubushobozi bwo kwirwanaho idakeneye abandi. Ariko nanone hari ikintu gituma India itakiri igihugu gisanzwe, ni nuclear. India ni kimwe mu bihugu bifite nuclear weapons zifite ubushobozi bwo kugera kure cyane. Ibi bivuze ko ibintu bikomeye bishobora gusubiza inyuma uwo wese uyigerageje. Missiles zayo zirimo Agni zishobora kurasa intercontinental distance. Iyo igihugu gifite nuclear ntigikeneye gutsinda intambara mu minsi, intambara irangira mu masegonda. Mu by'ukuri India ntabwo iba mu mahoro yuzuye. Ifite amakimbirane akomeye na Pakistan, n'andi atuje ariko akomeye n'Ubushinwa. Ibi bituma igisirikare cyayo gihora mu buryo bwo kwitegura, ntabwo kiba gisinziriye. India kandi ntabwo yibanda ku mubare gusa, ahubwo yibanda no ku bwenge. Mu ntambara z'iki gihe ubwenge bw'ikoranabuhanga bushobora gutsinda ubwinshi bw'abantu. Iyo igihugu gifite ingabo nyinshi ariko kidafite tekinoloji ihagije, gishobora gutsindwa n'igifite nke ariko zigezweho. Mu myaka ya vuba India yatangiye guteza imbere space technology, cyber warfare na missile systems zigezweho. Intambara y'uyu munsi ntabwo irwanwa n'imbunda gusa,
yarwanwa n'amakuru, satelite ndetse na AI. India iri mu gace k'isi gafite tension nyinshi, imipaka yayo ihura n'ibihugu bikomeye. Ibi bituma ingabo zayo zihora ziteguye. India kandi ifite navy iri gukura cyane, ifite aircraft carriers zigezweho, ikagira submarines zihora ziteguye. Air Force yayo ifite jets zigezweho. Ibi biyemerera kurinda igihugu no kwagura influence yayo ku nyanja. Ariko ikintu gituma India itandukanye nuko itavuga cyane, ntivuga nk'ibindi bihugu ndetse ntigaragaza imbaraga zayo buri gihe, ariko yubatse ubushobozi bwo gutungura isi. Ariko nubwo India ifite abantu, nuclear n'imbaraga zikura buri mwaka, haracyari ibihugu bitatu bifite ikintu kirenze ibyo byose. Mu gihe dusohotse mu gihugu gifite umubare n'imbaraga zikura, noneho twinjiye mu gihugu kitigera gikinishwa ku bijyanye n'intambara. Ni igihugu kimaze imyaka myinshi kiri mu ntambara. Icyo gihugu nta kindi ni Uburusiya. Uburusiya si igihugu cyubatswe ku mbaraga gusa, ni igihugu cyubakiwe ku bwoba. Mu mateka y'iki gihugu, Uburusiya bwanyuze mu ntambara zikomeye, buhangana n'ibihugu bikomeye ku isi, kuva mu gihe cya Soviet Union kugeza n'ubu. Ibi byayihaye ikintu kimwe gikomeye kurusha byose, experience. Ingabo z'Uburusiya zamenyereye urusaku rw'amasasu, zimenyera kandi icyo gutsinda bisobanuye. Muri uyu mwaka Uburusiya bufite ingabo zirenga 1,300,000 ziri mu kazi, ariko iyo wongeyeho reserve ziriyongera cyane. Ibi bisobanuye ko mu gihe cy'intambara Russia ishobora gukomeza kurwana igihe kirekire. Si intambara y'amasaha, ni intambara ishobora kumara imyaka. Ariko hari ikintu gikomeye cyane gituma Russia itandukanye n'ibindi byinshi, nuclear power. Russia niyo ifite nuclear weapons nyinshi kurusha ibindi bihugu byose ku isi, hagati y'5,459 n'5,580. Urugero rw'imwe mu zikomeye itunze twavuga nka RS-28 Sarmat izwi nka Satani kabiri. Iyi missile ishobora gutwara nuclear ziremereye kandi igatera kure cyane ku muvuduko utangaje. Uburusiya bukoresheje izi ntwaro zabwo zose, ntiyaba ari intambara gusa, ahubwo yaba ari iherezo ry'isi. Russia ntabwo yibanda ku mubare gusa, ahubwo yibanda no ku muvuduko. Hypersonic missiles zihuta cyane kurusha izisanzwe kandi zigoye cyane kuzihagarika. Zishobora kugera ku ntego nawe uziciye iryera. Ni intwaro z'intambara y'ejo zatangiye gukoreshwa uyu munsi. Russia ifite ingabo zirwanira ku butaka zikomeye cyane, ikagira tanks nyinshi cyane, ndetse na artillery ikomeye cyane. Ibi bituma ishobora gutsinda intambara yo ku butaka ku buryo bukomeye kandi burambye. Ariko ikintu gituma Russia itera ubwoba kurushaho nuko izi ntwaro zayo atari izo kubika, zigeze gukoreshwa. Intambara nyayo yeretse isi ko Russia ishobora kurwana igihe kirekire nubwo ibintu byaba bikomeye. Mu gihe ibihugu byinshi bishingiye ku ikoranabuhanga, Russia yishingiye ku kintu kimwe, gutsinda intambara uko byagenda kose. Muri ubwo buryo bwo gutsinda intambara, Uburusiya bukoresha propaganda, cyber attacks n'uburyo bwo guhindura uko abantu batekereza. Rimwe na rimwe urugamba barurangiriza mu mitwe y'abantu. Mu gihe intambara yakomera, Russia ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni ikibazo gikomeye isi yose igomba guhangana nacyo. Ariko nubwo Russia ifite nuclear nyinshi, experience n'imbaraga zo ku butaka, haracyari ibihugu bibiri bifite ikintu gituma bigenda imbere yayo. Mu gihe tuvuye mu gihugu gifite nuclear nyinshi n'intambara nyayo, noneho twinjiye mu gihugu kitihuta kuvuga ahubwo cyihuta gukora. Ni igihugu kitari gutekereza ku ntambara y'uyu munsi, kiri kubaka intambara y'ejo. Icyo gihugu nta kindi ni China. Mu myaka ishize, China ntabwo yari mu bihugu bya mbere ku isi mu gisirikare, ariko uyu munsi ibintu byarahindutse. Ubu nicyo gihugu cya mbere gifite imbaraga zikura vuba cyane ku isi. Si ukwiyubaka gusa, ni ukwiyubaka vuba kurusha abandi bose. China ifite ingabo nyinshi kurusha ibindi bihugu byose ku isi. Ingabo zayo zirenga 2,000,000 ziri mu kazi. Ariko ubwinshi bwabo si cyo kibazo, ahubwo discipline y'izi ngabo ni iteye ubwoba. Ni ingabo zatojwe gukora nk'imashini z'intambara, nta gutinya ndetse nta gusubira inyuma. Ibi bivuze ko mu gihe cy'intambara China ishobora kohereza ingabo nyinshi cyane mu gihe gito. Izi ni imbaraga z'umubare zidashobora guhagarikwa byoroshye. Muri uyu mwaka China ifite budget ya gisirikare irenga $250 z'idolari, kandi iyi budget irakomeza kuzamuka buri mwaka. Ibi bituma igura intwaro zigezweho ndetse kubaka izayo itagendeye ku bandi. Ni igihugu kirimo kwiyubakira ubushobozi bwose mu maboko yacyo. Ariko imbaraga za China ziri ahantu hamwe hihariye, muri tekinoloji. Ubushinwa bushora miliyari nyinshi muri artificial intelligence, muri drone swarm zishobora kurwana zidafite umuntu, ndetse na cyber warfare. Intambara y'ejo hazaza ishobora kutagira abasirikare benshi, ahubwo ishobora kuzarwanwa n'imashini. Tekereza ibi, nuri ku rugamba ariko mu kirere hari drones 100, kandi zose zigana ahantu hamwe. Izo drones zishobora gusenya igisirikare kinini mu masegonda make, kandi Ubushinwa nibyo buri kwibandaho. China kandi ifite misile zigezweho cyane, harimo izwi cyane nka DF-17. Izi ni hypersonic zihuta cyane kandi ziragoye cyane kuzihagarika. Zishobora kugera ku ntego nta wigeze urabukwa. Nanone kandi imbaraga nyazo z'Ubushinwa n'iziri ku butaka, ahubwo ziri mu nyanja. China ifite navy iri gukura cyane kurusha izindi zose ku isi. Yubaka amato mashya na submarine buri mwaka. Ibi biyemerera kugenzura inyanja no kwagura influence yayo, kuko ugenzura inyanja abagenzura n'ubucuruzi bw'isi. 90% by'ubucuruzi bw'isi yose bunyura mu nyanja. Iyo bigenzuye ako kanya uba wamaze kugenzura ubukungu bw'isi. Ikindi kandi gituma China itandukanye cyane ni strategy yayo. Ntiyihutira kujya mu ntambara, ahubwo yitegura igihe kirekire, kandi igihe nyacyo nikigera izaba yiteguye kurusha undi wese.
Muri uyu mwaka China nicyo gihugu cyonyine gishobora kwegera uri ku mwanya wa mbere mu bintu byose, si mu magambo ahubwo ni mu mbaraga no mu bikorwa. Hari ikindi kintu kandi abantu batitaho, controle. Ubushinwa bufite systeme zikomeye zo kugenzura amakuru, kugenzura abaturage no kugenzura narrative. Iyo ugenzura amakuru ugenura uko isi ibona ibintu. Mu gihe cy'intambara y'ejo China ntabwo izaba iri mu bakurikira abandi, ahubwo ishobora kuba iyoboye. Ariko nubwo Ubushinwa bufite izi mbaraga zose tumaze kubona, hari ikibazo kimwe gikomeye: ntibufite ubunararibonye bwinshi mu ntambara zigezweho. Ibi bivuze ko hari ibintu byinshi bushobora kwiga igihe intambara nyayo itangiye. Tekinoloji ishobora gutsinda, ariko experience nayo irakenewe cyane. Aha rero niho twinjirira ku mwanya wa mbere, aho dusanga igihugu gifite experience y'intambara z'imyaka myinshi. Ni igihugu kimaze igihe kirekire kiyoboye isi mu bya gisirikare. Mu gihe tumaze kubona ibihugu bine bikomeye cyane ku isi, noneho tugeze ku kiyoboye byose mu mbaraga za gisirikare. Icyo gihugu nta kindi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uyu mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite budget ya gisirikare irenga miliyari 900 z'amadolari. Iyi budget irenga ibihugu byinshi bikomeye ku isi byose hamwe. Mbese ibi bivuze iki? Bivuze ko Amerika ishobora kugura intwaro zigezweho kurusha abandi bose, gukora ubushakashatsi ndetse n'intwaro nshya ku rwego rwo hejuru, ndetse no gukomeza kuba imbere y'abandi bose. Mu ntambara ufite amafaranga menshi kandi akamenya kuyakoresha niwe utsinda. Ariko imbaraga za Amerika ntabwo zigarukira ku gihugu cyayo gusa, ahubwo ziri ku isi yose. Iyi ni network y'igisirikare ikwirakwiriye mu isi yose. Amerika ifite ibirindiro bya gisirikare mu bihugu birenga 70 ku migabane itandukanye, mu Burayi, muri Aziya, muri Middle East no mu nyanja zose zikomeye. Bivuze ko Amerika ishobora gutangiza operation ahantu hose ku isi mu masaha make gusa. Amerika ntitegereza intambara, ahubwo yisanga hiri. Amerika kandi ifite umwihariko wayo, air power. Ikirere yagihinduye ubwami bwayo. Mu kirere nta gihugu na kimwe cyahangara guhagarara imbere ya Amerika. Ifite indege z'intambara zirenga ibihumbi, harimo izizwi cyane nka F-22 Raptor na F-35 Lightning II. Izi ni stealth fighters, ni indege zitagaragara kuri radar. Bivuze ko zishobora kugutera utazibonye, ariko niba mu kirere ariho ikomeye, mu nyanja hiteye ubwoba kurushaho. Amerika ifite aircraft carriers zirenga 10. Izi carriers ni nk'ibirindiro by'intambara bigenda hejuru y'amazi. Zitwara indege z'intambara, zigatwara kandi ibihumbi by'abasirikare, ndetse n'intwaro ziremereye zirimo missiles. Mu magambo make zikorera intambara yose. Undi mwihariko wayo mu nyanja, ifite destroyers zirenga 80, ikagira submarines mu nyanja zose, harimo izwi cyane nka Ohio class submarine. Ariko imbaraga za Amerika ziri no ku rwego rundi. Satellite zayo zigenzura isi yose, ikagira drones zigenzurirwa kure, ikagira kandi AI systems na cyber warfare. Intambara y'ejo hazaza Amerika yamaze kuyigeramo. Ifite imashini zifata ibyemezo, ikagira systems zibona umwanzi mbere y'uko abibona. Amerika kandi ni kimwe mu bihugu bifite nuclear triad. Amerika ishobora kurasira nuclear mu kirere, ku butaka no mu nyanja. Mu masegonda make isi yahinduka. Mu myaka myinshi Amerika yagiye igira uruhare mu ntambara nyinshi. Ibi byayihaye experience, si igisirikare cyo ku mpapuro, ahubwo ni igisirikare cyageragejwe. Ariko hari igice cy'igisirikare cya Amerika kitavugwa cyane, Special Forces. Aba ni abasirikare batojwe gukora missions zidasanzwe, kwinjira ahantu hatagerwa bagakuramo target, maze bagasohoka ntawe babonye. Rimwe na rimwe intambara irangira abandi bataramenya ko yatangiye. Muri uyu mwaka nta gihugu na kimwe gifite imbaraga za gisirikare zingana n'iza Amerika. Si ku mubare gusa, ndetse si na tekinoloji gusa, ahubwo ni kuri byose. Mu bihe by'intambara Amerika niyo ibiyoboye, igihe nuko intambara itangira nuko izarangira. Uhereye ku Bufaransa, Ubuhinde, Uburusiya n'Ubushinwa, byose ni ibihangange. Ariko hari umwe urenze abandi bose mu bya gisirikare, uwo ni Amerika. Mu isi y'uyu munsi amategeko ntabwo yandikwa n'abafite ukuri, yandikwa n'abafite imbaraga. Kandi kugeza kuri uyu munsi Amerika niyo ifite izirenze z'abandi bose. Ndagushimiye cyane we wafashe umwanya ugakurikira iki kiganiro. Gira ngo usabe niba utarakora subscribe uyikore, dukomeze tubane mu biganiro bigiye gukurikira. Sawa, ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.